nse nalesiphuphuku lesi esiwumakhalana kaTshatha lesiduphunga lesi siyangifeka sizenza insizwa kanqonda sinayo sa drop out esikoleni ayiganiwe lento ayikwazi ukuzehlisa ngisho ekhweni ayinalikho nje ezehlisa kulo nje inja lekhonkotayo ehamba indova ikhwela phekwa abantu abadala ngokungena ngqondo ngento lokuyisiphuphu ngawo le yanto yena ujahe nje ukulenga lapha phezulu umfana wami wisikhotheni ngoba mina nje ngihlonipha izinga ngilona mawumholi awuzenze izinto ezenziwa ziyiwengu ngoba ukhathizo angisoze mina kodwa ke mangabuye ehlathini mafana ngiyakubuya uzobuya kodwa ngoba ke unedatha abakuthengela lo yamkhohlisa abantu siphuphundini uyigwala unjalo ngakubona ukubengwa abafana kanzima ngapi lapha kwenye bekubeka ungasazi uphendula uthini thina lento siyiyo wobuza ukhathide mofuna ifundo oyifunda ukhathide ukhathide siphile na iminyaka namanje siyaphila ukhathide siphile na kwi media industry siyayazi thina lento ukuthi how do you survive in a communication platform na kwi media industry and ukusebenza kanjani hayi ukhuluma nje uthuva ukukhulumayo ukhona ngisho phela abantu abadala ayona ipolitiki le ungahloniphi isilimo lokwazi lokho ufuna uphendule isisi la ukhona uhude lonke ulushiye njengempunzi kade wanqala mina ngiyithulele khonkotha njengenje ukhuluma uyiphikisa kuhlala phansi uqwashe lebusuku nje noma nje nomphukula iBNB le ka 150 bese uconnecta kuyiWi-Fi uyibuke nje la wakhuluma khona ukuthi usuyikhulume wayiphikisa kangaki sithutha ndini khonkotha njengenja lenja le sheme wow hey hello hayi ungathathi ngamawala ngihlala ngikhona mina ungathathi ngamawala ngizwe mchunu macingwane lapha kimi ngokubuza ngisho usibali bami macingwane mina usibali wami ngimfice ezantsi ziushaya wayiphakamisa nje ngenza njalo mina ngoba usuke efuna ukubona umtsizwa bami mina ubami umtsizwa ngichazelani ngabo ngiyabuveza kuyo yonke lento oyikhulumile macingwane ngeke ngugegeleke mina ngilokhu ngubiza ngilokhu ngilinganisa engathi ngikhuluma ngomuntu engingamazi ngizwe mchunu bakhona umcineka bakhona oge bakhona oBig Zulu bakhona insizwa lezi ezivama ukuhlela imidlalo le yeyinsizwa ezisuke ziyongcweka ngamankomane ngoba ngenduku anginawo size mina angina size nje ngenduku mina ungayidazela inkani uzofikela uthanda khona asingayeluli macingwane sizodida ingane ubunsizwa buchazwa la ku TikTok ubunsizwa buchazwa go live umuntu ekoxa utshwala umnsizwa bulapha mhla kuthiwa insizwa iphelele zonke so omcineka abantu abahlela imicimbi lemkhulu oBig Zulu oge umfoka Ncobo yiba abahlela lemicimbi emkhulu ngicela sizwe sase South Africa ukuze masifundise izingane into sifundise izingane into eyiqiniso mina angimenyanya umacingwane angisoze ngamenyanya ngiyohlezi ngiphawula ngayo kodwa mayiphika umnsizwa bami ake siyeke ukukhuluma ngicela nisihlelele impi yesibhakela ngoba le enduku ngeke kuze kulunga nisihlelele nje impi yesibhakela nomacingwane uma singeza ukwenza lokho asiyekeni ukukhuluma abafowethu siqhubeke nempilo niyohlangana nomacingwane lapha siyikhulumela okunye naye kodwa mangabe uphika nje umnsizwa bami ukuthi mina ngiyona insizwa ngithi mina lezi insizwa zakithi futhi mina ningangikhokheli nikhokhele yena mina ngizoyikhokhela mina ningamkhokheli yena inkinga yenu nifuna ukwazi ukuthi ngenzani anazi ukuthi ngenzani uyabo iniphatha kabi indaba yokungazi ukuthi ngenzani uyabo so ke asiyeke ukukhuluma
uma kufanele sikhulume asambe siye eringini uma singeke siye eringini akuyekwe nje ukukhuluma ku social media asiqhubekeni nempilo sibonane lapha ezitolo sibingelelane sihlekane ngoba anginayo inhliziyo embi mina ngifuna nikwazi lokho anginayo inhlobo inhliziyo embi zonke insizwe ezangixoxe esikhwilini mina ngizwana nazo namhlanje yonke insizwe okwahlala induku yayo egazini lami ngizwana nayo namhlanje angiyena umbulali mina angiyena umbulali angikholelwa nje kutheni mangabe uphambene nomuntu ufanele afe kodwa ngikwesaba ukufa futhi ngeke ungibulale kalula nje mawucabanga ukuthi ungavela ungibulale nje kaloba ngiyindoda mina nginomsamo engunakekelayo enguhloniphayo ongayenzi into ebhedayo kuwo nako umunye umuntu so ke bengisiza nje lezi insizwe ezithanda kulokhu zigabaza ngeibhamu la hayi ehlisana umoya weinsizwe impi yesibhamu ayinqotshwa umuntu akekho umuntu okwazi ukuyinqoba so ungahamba ugabaza ngesibhamu la ngoba mina into engingayenza ngasuke ngikwenza uyidubule wena ngaleso sibhamu leso ngulaye uvela usuke nje uthatha isibhamu uyibulale wena ngoba uhalela ukudubula usukhathele ukuhamba udubula umoya la so ke macingwane insizwa zakithi umoya muhle funa ningazi nje mina nginomoya omuhle kabi nginomoya omuhle kabi ngumuntu nje oyigcwalela uthanda enhlizweni ongazwani nokubhedelwa futhi ongeka ashintshwe umuntu angishintshwa umuntu mina noma ngathiwa wenzani umuntu akangishintshe noma umuntu ethi ufuna ngizonde wena macingwane ngeke akwazi mina ukungenza ngikuzonde noma umuntu angathi ufuna ngizonde ukhuzana ufuna ngizonde umthandeni ufuna ngizonde ujiva ufuna ngizonde ugatsheni ngeke anginayo inhliziyo yokuzonda mina nenhliziyo yokuthanda nenhliziyo yomtsizwa mina hey webabhemi angixoshi zonke insizwa mina la ezweni ngeke ngixoshe zonke insizwa la ezweni weinsizwa zakithi ngimtshela niyezwa angiyona futhi insizwa enkulu ngaphezulu kwezinye insizwa hey kodwa ngiyinsizwa bafowethu mina uyabona ke mina ngilento okuthiwa insizwa the true definition of insizwa yimina uma uphika lokho kwakho lokho ngeke ngingene egcekeni lakho macingane ngeke ngingene empilweni yakho nabafazi bakho nendlela owenza ngayo izinto ngeke ngingene mina lapho ngoba kunenhlonipho yegceke nezinto ezenzeke emagcekeni ezingeke zaziwe umuntu ezingathi noma zikuphethe kabi kangakanani ungeke umxoxele umuntu ngeke ngingene kulokho wena uma unelungelo lokungena kulokho vele impilo yenu nginibona ukuthi niyathanda njalo manikhuluma nifaka abafazi nifake zonke lezi zinto hayi mina mangikhuluma nensizwa ngiyenzi leyo nto leyo uyabo asiyeke ukukhuluma na uma ukuthi lolu daba siyaluyeka siluyekeni uma ukuthi siyaqhubeka ukukhuluma ngalo ngicela ningihlelele impi nongizwe yesibhakela nje siyeke ukukhuluma ngaphandle kwalokho mina nomacingwane soba abangani ngeke siphinde sikhulume ngokuphikisana ngoba ayikho into esiyikhuluma lezi izingane izokhula ingazi lutho ngifuna umacingwane angixoshe bese ngiba umfana kuyena noma mina ngimxoshe bese ba umfana kimi bese siyaqhubeka siyaphila sesazana igaba zethu singalokhu sileva la sichitha isikhathi thank you angisafuna ukukhuluma ayizondi kabi zonke izinsuku ngeke nginixoshe nonke insizwa zakithi mase kuthiwa siyalo kodwa mina ngingakalwi nawe ngikwesabi nje noma ngabe ubani mangingakalwi nje nawe ngikwesabi wena ke wakhula ngakini wazi ukuthi makukwe kwakho ukukhuluma fanele kubula umuntu qhubeka naleyo nto oyifundiswa oyihlo bakho thina safundisa ukuthanda safundiswa impilo safundisa ukukhuluma ukuthi into uma ungayibonanga khuluma mawubhedile uyobubhede kahle phakathi kwabafowenu ocabanga ukuthi fanele ngiyifeke akeseke hayi lokho uyikhulumela ngakho macingwane uyayidlalela iningi lalabo abantu enibasabayo nina iningi labo labantu enibasabayo la ku social media abayiveza beyizingozi nani basaba mina akanginaso isidingo sokuhambe ngichazela umuntu ngami ngoba kukhona izinto omunye indoda ofuna uyibona lokho akuyona impilo bese uyakiyeka so ningangiphikeleli mina ngento enganayo impilo ngoba aniyazi ayizondi kabi